प्रथम कम्युनिकेशन तो जों ताम होनमां चिनि शेयरिंग ऑफ इनफरमेशन निनि यागो जेकुनु इनफरमेशन ताक निनि डेन्जर साइन पा नंखा किंबा नों जेकुनु एक्सप्रेस खान्यानि मुसुखा नों अबनो ताम खलाय फर्स्ट ऑफ ऑल जों आमनो एस बारबेल ब्रॉडली बारबेल नॉन बारबेल ताई रिटेन फॉर्मो जों कम्युनिकेशन खायलायो गे आमनो जों जेफोरो निनि रेंज ऑफ निनि कम्युनिकेशन सपोज बारबेलो जों मैक्सिमम बसो जरातै बारबेल खायमान जों 100 to 200 meters आमोनि परेखे तामंग थांबो निनि रेंज नि बायरे थांपायो गे तामंग थांग जों आफरो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कायसे आरो इंट्रोड्यूस मा खायो जेमन ताबुक नों टेलीफोन पा नंखा किंबा वीडियो कॉल खायना आंखे नों जेकुनु प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पा नंखा स्काइप पा नंखा ताबुक टेक्नोलॉजी नि जुगता गे आमनो जेफोरो इंट्रोड्यूस खायजागो आमनो होनो जों टेलीकम्युनिकेशन माने ऑन डिस्टेंस नों कम्युनिकेशन खायो जारा कतर कतर बरक रक प्रथम जे इन्वेंशन मानि परे बो यूज खायजाका कान्ट्री नि सबसे इलाइट बरक रक किंबा जे रूलिंग जे कान्ट्री वो जे सपोज ता यूएसए पन बरो गो खायका बरनि हाई प्रोफाइल बरो रसमी यूज खायमान टेलीफोन इनके आमोनि परे इनके बो आस्ते आस्ते ताम खायजा बो निनि नॉर्मल बरो रोनो रजागो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड बो कैसा इंडिया गवर्नमेंट नि नायकानियो सामुं खायो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनके बिनी साना थांके हिस्ट्री तो अनेक आगेनि सिमी ब्रिटिश नि जुगनि सिमी न बिनी सामुं खाय फेमेनि दंगो ता डे टू डे सर्विस लाइक मोबाइल FTTH इनके ताई निनि ताबुक तो कदाल एयर फाइबर इंट्रोड्यूस खायजाका गाबरक जतनो सर्विसेस फ्री दं TRAI इनके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोनो गाइडलाइन सनामो सिनी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स नि बागै टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर नॉट ओनली BSNL साइमे ऑफ पॉडकास्ट तो आं कुदे मानो किंतु एयरटेल वोडाफोन ताई निनि जियो तंगो ताइबो निनि रेलटेल हनै तंगो गोबां मानो तंगो निनि स्मॉल ऑपरेटर्स बो तंगो लोकल सिटी राव बरो सामुं खायो बरक बो TRAI नि गाइडलाइन नो सामुं मा खायो केबल ऑपरेटर्स इवन Khulumkha nong no hai lam sokpiro ani KOTHOK podcast ni katal episode so tini anong bagi jenaurai motom no tui fekya bong kasini sir Biswajit Jamatia bo khoroksa telecom engineer bo BSNL lo as a junior officer ngi bo samung khaitongo ngi tini sing bini khukri kabangma khanai mannai especially tini telecommunication ite kok salakya telecommunication sana thanga ke sangoro mobile phone telephone radio joton phayo jakabo hangkang poito khlayo norok o episodes complete nai khenke norok kabangma tini srungmung srungit lang thangnai henei hangkang te se kok sayawi let's start our podcast. Pulano lamsogo sarno ani KOTHOK podcast ho nono man bagi beleke hambaya pharuno no sar nang bahai tang sagadi ang kahamno tongo tai jotono o KOTHOK podcast nai tongnai rong no ani khakuplum hamjakma chibai tai khulumung yaparo go sar nang tai lere oi sangna mo sar ang no koinai nangni ni sinimung sin nai tongnai rong no kisa hamaka sai khanar di sar ani bumung Biswajit Jamatia ani achaima jaga hangke belbari ang ani primary education ani belbari junior basic school nongkha up to class 5 amoni pore ang monfort school katal babe school jepro aro phaikya 1993 o ang aro class 3 hoite tawi sabo tingai ani madhyamik jora class 10 jora ang khlaimani pore Bengaluru ang diploma in electronics and communication pore oi amoni pore monfort school ang 2 বছর teacher as computer teacher bo khaiya amoni pore as now
junior telecom officer BSNL ang samung khai dong. Sarni profile belai kaham. Enggak sar nang tak koisinai asang lihat ya boy. Sar seng ang non pilan sung namu sungu. Saro je communication. Ya ke je telecommunication pandabon pore. Seng je agi bui be kok samani. Bui no ansini kok tun rohor mani. Aboni pura sung no kahama ke sai khana resa. What is communication? Abon pore telecommunication tamu. Ham. Prothom communication to sung tam hanmang chini sharing of information. Nini yago je kuno information. Tak nini danger sign pa nung kha kingba nung je kuno express khanyani musuka nung obono tam khlai. First of all chung amono as verbal. Broadly verbal, non-verbal, tai written form sung communication khailayu. Nge amono chung jefru nini range of nini communication. Suppose verbal sung maximum busu jarati verbal khaiman sung 100 to 200 meters. Amoni poreke tamang thangbo nini range ni baire thangpayu. Nge tamang thang sung apuru medium of communication kaisa aro introduce makhayu. Okay. Jemon tabuk nang telephone pa nang kha. Kingba video call khanya angke nang je kono platform WhatsApp pa nang kha, Skype pa nang kha, tabuk technology ni jogota. Nge amono jefru introduce khaijago amono hono sung telecommunication. Telecommunication mane on distance nang communication khayu. Mana hasal distance Hasal distance so communication khai mane no telecommunication hanjago. Angke tabuk sung wansung nai di history nai phaigenke telecommunication agi bongo. Kintu amo joto borok ni oro sombobia. Jara uni ni emperors kingba high profile kurok borok simi use khaimano ta. Jemon tabuk wansung nai di agi rogo smoke signal ro laifu. Smoke signal roi danger rok mane borok express khale to kaise danger phai tongkha storm phai tongkha iam hai rok borok communicate khaleyu hai khini khnao tasang. Nge tay amon pore aste tam phaikia nini pigeons rock mane tam nai sin gok benge faruk rok bai nini apro communication nini chithi ra ko ro holayu haita ngangke amon pore drums rok ni khana ka street ro drums bai communicate khalepo ngke amon pore ke pony express ni khana ka amoke korai bai nini nini messages ro holayu parcel ro holayo nini tai nini je kuno nini mani ro hojang nai ro holai kata nge apurbo telecommunication tongo kintu very rare am haita jefuru romni 90th century rogo mane 1800 ni 1900 ni bisingo jefuru telegraph mane abiskaran ka invention ka anke plus tabo graham bell ni je telephone communication abongma pore sar mane bomti changes ron kusa khaw zorao basically je tak chung salai mane am hungange to nini manual aro kuno nini onno kuno kukri korai bai science kri kuno technology kri electricity jebro invent kha amo bai onek changes phaikya sini lifestyle of human beings jotto kisu no even chung tabuk je use kai tama jotto electric equipment bai use to anke telephone by telegraph ngangke born with the technology of electricity mane sar electricity kari ka bong la khamu ya bo bin born se bin technology exist mani se electricity by okay angke tamung kha sung telegraph no angke sung tamani sanai tabuk to saimia bui saida mano maya sarai rokto telegraph is sending text messages to different locations nina abo source tongnai destination tongnai abo nini encoding ni thango encrypted ng thango agi to prothom to encryption ngiya na kintu tabung ke encrypted jate bui nini intercept khaimia mane security purpose ni bage hengke amo through electricity no bothango hengke bini tar tui mane copper wire ti thango bo electricity ni medium bai hengke tai telephone to jotono saimano je binaro electricity kari hengke bo samung khaiya hengke electricity no sung aro sung main source haita telephone by telegraph ni ge sarang tak sanam sumang ta charam di tabuk abon pore
taisa katalo 20th century bo radio no use khai je communication khai mani correct ga 20th century of katal technology phake communication hota ka aboni impact bo sono kya sai khana di sir 19th century ni jorao মানে sekango kingba 18th century ni last digi onek development sung nukjaka science and technology nini thaching je saithangmani electricity nibo amsugono kasakasi ingkha amon pore mane great development ngi thangka মানে sarabo je industrial revolution mate robo ekdom a jorao mane tremendous development plus arono nini joto kisu invention ama high development joto kisu choli tongkha ingke apurno tamongkha nini जों रेडियो कम्युनिकेशन ব্যাপারে সালাইতাম না গাंके रेडियो कम्युनिकेशन बो आ टाइम नंखा जेमन ताबो 1907 ग्लेल्मो मार्कोनी हनै बो इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेक्ट बो एक्सपेरिमेंट खाइया जे माने रेडियो फ्रीक्वेंसी नो यूज खाई बाहाय के को कम्युनिकेशन खाइमा इनके ओवर दी Atlantic Ocean bo telegraph charging je text message salai mani telegraph no bo transmit khainai kya okay nge nukja khabo successfully amo ayang thangai next side o thangai amo intercept ngai je bo message ro mane a message no manjaka nge bo amoni bagai Nobel Prize bo mangkha nge radio ni hingangke bono no sung as mane father of radio honimano amon pore kobang ma development nangkha development mani pore tabuk sung radio ni onek kisu nugui tong not only mobile television nangtang nini tagje sung wifi use khaimani bluetooth use khaimani okay amoni jotono bini subsidiary mane bini prototype ta radio prototype be phaiye bo amha ke bini develop ngai amhai tak soli tong ota wireless sir angar ke sanamu soma sir nge o radio communication abo space bo da use kha ajora of course azorao tonglia kintu tabu aste aste bini je frequency range busuk tongman frequency range ni busuk potential tong tabu aste aste nang tamong khatak space ni to full utilization choli tong tabu correct tabu ni dina engge jeng mane bahai ke ku khlaiman electromagnet non chini not only in air atmosphere simia space bo sung propagate khaiman abo nukja khata tabuk sar sari nang saka je radio phaimani pore television rok katal sok pakasina katal technology revolution nang kha ka sarang tak sanam sungo tabu je television communication phaimani pore nya ke tak digital je communication or internet bo include khaimang ka taitam changes no zakha telecommunication ni haparo telecommunication to first sung tamni saiman bono sung jara kotor borok rok prothom je invention mani pore bo use khaijaka country ni सबसे elite borok rok kingba je ruling je country o je suppose ta US pan bori go khaikya borni high profile borok simi use khaiman telephone no inke amoni pore inke bo aste aste tam khaijak bo nini normal borok no rojago rojak khaike tamun bini demands high demand ngai thango inke a high demand no satisfy khanyani bagai bini taibo evolution khayi bono taibo busuke efficiency khlaiman okay amo khanya thangke nini analog je telephone samane analog mane tam honi sanaya bo tak sana thangi kisa technical ma sanai telephone no jeng jefro land phone no use khayo bo dedicated circuit bo bini choli tong afro okay gangke amono jeng tai koroso borok a channel no use khaimia okay nge tamo digital phaigen ke tam kha tak digital ni sakang ke digital ka ken nang multi aro ko klaiman multi user a channel no jepuru free ngo king ba free ya sanena abono sample based khaye bono channel te use khaiman okay haita nge tak jeng internet ni byapara saitong internet by telephone to totally alada technology okay telephone no jeng circuit switching hene no hangke tai internet hangke packet switching okay packet switching hangke bo bini destination bo niji no rutugui thangai IP ni kaisa tongo IP based by bo rutugui thangai mano
binaro packet ama gya identification khaija bo communication rutugui bo bini destination thangnani capability tong ke telephone ke haya bono nang dedicated bono line rima tongnai kok sapuro ge nang a line no nang alada kuni bagi use khaimi mane sir internet gata sa advanced technology very advanced internet to just mane bo asai hydrop siko bini technology no sung takphano full potential use khaisi me ko tai bu tong ko bini ka sar nang haini sung nai ga sung saima ja technology age bo je nang sama bo kubino je elite borok sim si use khaimano ke fia sung nuk jakha tabuk je 21st century water especially public rong yago bo technology phaikya ka phaya pare sung nuk jakha pura change sung thangka ga aboni impact sung tamo globalization om nugui tong ka sar sung nang ke saikhanari musak impact tu bukhawa sini borok ni human civilization ota impact hingke to sung ni jibon nugui tong ha jara nini 1990 so asainai rok kingba 80 so asainai rok to borok nuguinyo tong ha tai borok experience bo khai tong ha tabuk sung generally sung raifuru to sung telephone mane sung abono sudu wanso simi simano je distance bahike kok saiman in fact raifuru ro sung mesh box oni bo telephone rok slamai kok ro salai ga nge tagamo practical mani pore suru je taibo advance within 5 to 6 years on katal technology phaitun jeta nini tabo smartphone ni salai gange to smartphone ni to onyo bini domain amo to sung kun mano nge tak revolutionary mane joto dik diya no nini lifestyle business nini developmental work aro joto no revolutionize to tu khabo changes in human life of tu phega mane sar sung tabuk sin global je family chikon thang thang ya sar mane ekdom sampai thangka tai communication nang naji sung distance world no jemon ta US aro kok sana gangke sini somoy 80s 90s rogo jara thajing saijamo hai elite boro rok simi saiman in fact takta mongkha WhatsApp bini ma sama kalayo engke WhatsApp bai nang ta video call instantaneously call khai nang bo bai video call flash saitongman sudu telephone ya video call bo khai nang kok saitongman haita sarang abon dige sana muzo khado tabu rom di sang phone kok salai mani mobile phone baita abon naikhen ka wana ma sincha sin khorang sang jesman sirig di musla sogi ba hera sar ken ba sanai phone kok saga sin phone travel gai thani se khunjo je khanai tanai binor soguyu gabo nukolo to sure science tong ga sar nang sono kisa science ke sugro bui sana da jate even layman ofon buji manai jar asok deep ko to technical to thanglia kintu just sung cinta khaine kangke simple basic wi sawana tabuk nang microphone PA system mane public amplifying je khlai sing guman basic amono no follow khayo telephone sorry nang mic ko je pro kok sawo nini normal voice no bo nini mic by intercept ngo najago same jinis bo electrical converting thang o electrical sabo convert khai nini mic convert khai grao correct engke electrical convert khaima kai thang ke bo kaisa wave o thang engke abono to nang far distance ma rohnai far distance rohna gangke nini either nini tak sing ang tak PA system ni sai joma ni gangke bo audio no mane air o propagate ma khainai okay ge bono tam khai bo nini normal sini audible frequency range gangke 20 to 20 kilohertz jetun kok samani ge amono tam khai bo o jenini audio signal no electrical convert khai amplify khayo amplify khayo mane tai isa higher frequency by bo modulate khayo process nge modulation no amna mix khai modulation khai bono hai jagao tlango je nini loudspeaker by no baro distance ko thanai jar volume by nge same jinis telephone bon chung bahai nukja bo nini amplification ni jaga bo exchange jo thangka exchange bo nini je route thana nango nung tak chini oroni monfort ni chung agartala call khainai inke bo prothom boro thangnai jirania telephone exchange jo thangnai inke agi prothom hoite to mechanical switch ni hinuso nung call khayo operator no ma sawo
যে आं Agartala call खायनाय इंगे operator nini online no Agartala line no plug खायरि रुओ इंगे bo Agartala थां agi amti tongo sana sir amon ke mechanical switch amon pole electromechanical ni paike electromechanical ke bo automatic no motamuti khlaiman okay इंगे amon pore इंगे electronic switch paike electronic switch paike paipro इंगे कुनु तै nyanglia nang STD code rkhangke no automatically route je number ma semata number save angke no bini number ni identification no bo thang payo okay ar tabung gange packet switch time advance da packet switch bo bini kuno nang route bonanya nangle kun bonanya nangle bo nijini part no route gui thangai bo destination no thangai oku intercept ngi yuta bele khana to ang khaka mane sar je khana ra bro kisale rom mang khana nang je sanai tong mane ase to technical salia mane technical to tai depth tong amo to nini R&D khai onek kisu ma tong amo just layman tamo je samani ama hai ke masakat sarang amai te kise khub fascinating utang abang non ke sama mujungu mane sini history wo asa kasam history ya recent history rogono je telecommunication e bini impact sang nuk jakha ta technology ni ta sar hai da tamuk jamon war rogo tak space race rogo sini borong ni history o kaisa rangsak bai sijak kaisa bija phaing dong ta sar nangabol boson kisa saikhanar di tam tam ro achievement mangkha first telecommunication chara to kuno ani mode inka ang chinta ma khayuta asik fast growing mangla khamo mane sini human civilization human life o fast growing mangla khamo belai ke slow tong khamo correct karon nang tak nai dis simple thing tabo ang tinini latest the technology use khai mane jemon weather forecast correct nang tabo tini tamong nai king batai 2-3 ঘন্টা pore tamong nai nini satellite communication banyo nono jotono saitong mangha omo busu kaisa achievement haya diba human history ni hangke tai tabuk tai kise wan omo singsang sanamu sungo saime amo ango kuni bumung pogui tongha new horizon kaisa probe jeta okay nini 2006 bono launch khaijaka NASA ro Pluto no study khaijani bagi okay mane bin Pluto mane to chini solar system ni last end mane Kuiper belt ni henta mane chini solar system bai ke Khulumkha start angka amon ni study khanya bagi 2006 so bono rohoka mane distance about 428 crore kilometers okay mane ama busuk salabo tagu calculation khayeng ke to moto subaya nge amon isi information suno rohor tong man nge radio frequency ben nang o sarabo communication tam radio frequency da use kai mane boro aroni digital photo na oi amon ane asa ke detail a photo mane tongo google rogo search khainai mano mane Pluto ni asa ke crystal clear picture amo mane ang niji bonai kha খুব পরিষ্কার আমো আসে ডিস্টেন্স ও ট্রান্সমিট খাইতং প্লাস বো ইনস্ট্রাকশন বো নাহাতং তাখন স্টাডি খাইয়ে বিনি কাইপার বেল নি যে মুন রওয়া করক বাহাই আর ওয়াটার ভেপর প্রডাক্টং আমরক স্টাডি খাইয়ে রহরতং বো তাখন মা তাখন সার কমিউনিকেশন নই তং গাব মিরাকল ya diba মিরাকল haita nge sar mana amte ki angte songan tak sang nugo jemon especially sang human civilization no jepro sang puila muno thangka ke sang je moon landing ro je nungma ta sar go jaga bo radio frequency ni use na bo radio frequency sara to neni space ti kuno ar travel se khaya radio frequency banya maro go sar angam te ke sanam jongta na ki sa spiritual side pan khata sang tak je prayer khaimaro sang dal ultimately matai nya ka to ko tonai bin banon sang suriyo ke sino prayer go dam te ke kun transmit ngi thangna man information ta Sebuto ang niji tamo ang niji candidate ni wan so ya I don't know maybe ko kari sar gang haini follow ke sang sar ke sang simon sar special jet katal technology ro tak je communication bano just bano sang pula nugo sam ya go pula phai special military rong ya go ge sar tang ya bom ting na je pula military use khaima pore se borogulo mane public ni bagi ya far jago tang ya bo ungna sar mane o technology tamor hamya panung manu ambagi de jodi kaham yago soku yang kata ani thought process ge amon honi mahano karon suddenly je technology bo hamya rong ni borok ni yago klai tha ge to amo
amo misuse phanangai mano correct karon nang suppose nang tang je telecommunication kingba radio frequency terrorist rong ni ang tak sana musu ya haipan ma sangja ka saka bong ni yago sikang klai hinga borok se je kono samung klai khibon correct hinga amoni bagai security purpose ni bagai no mainly prothom superiority tongna ni bagai abagai prothom nini military rong no rojago okay ani mote hinga hinga ang once go je ama hai kisi training tong ke tini ni dino military rong ni oro taiba high tech tong na sure since jeta sing already ta consume khai tong mani omoni sik tai 10-15 gun bong nero technology tong মানে 10-20 years advance ne always I think I hope belek khato sir gesar ang asok tai le rabe ang tak direct sungsi on ni je মানে BSNL ni tai sir na jaga samung khai tango sono BSNL ni sir son ke saikna BSNL to joton semon Bharat Sanchar Nigam Limited sini country ni মানে public sector ni jon se biggest telecom company hani mano sir nong son ke saikna gadi BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited bo kaisa India government ni naikanio samung khayo PSU public sector undertaking hanke bini sana thangke history to onek agini simi British ni jugni simi no bini samung khai family to British sim dong na sarabo okay hanke bo prothomo tongmani nini post and telegraph department hanai amoni pore bo post and telegraph ni pore aste aste tamung khabo nini department of telecom thanga department of telecom tamung thanga department of post by department of telecom aladangai post hingke aladang tongkha post office ta na sir post office hingke borok aladang tongkha hingke department of telecom hingke telegraph and nini telephone okay borok aladang thangka amo I think it's about something 2000 roko okay before 2000 BSNL se 2000 bo PSU ungu okay engke tabuk BSNL PSU ungmani pore bo bini lot of opportunity binoro phaikya bo self ko decision nana ni bo bini option phaithanga PSU ungmani bagai engke service oriented ranani bagai nini college university tai defense aro roko boro line ranani arambo khai service retana services ranani bagai hinke basically defense roko to total mane reliance boro ni reliability nango nini bisas juggo kaisa gungna nango hinke borok to generally defense rok to borok private by to compromise khaya hinke borok abagai sini BSNL no bisi use khayo tai je tag day to day service like mobile FTTH hinke tai nini tabuk to kadal air fiber introduce khayaka correct hinke aborok jotono services free dong BSNL মানে স্যার নিং কখনো বুঝি BSNL তখন কথাং নকো তামলে তা স্যার মার্কেটও তো সং নকো কমা প্রাইভেট প্লেয়ার্স ফাইকিয়া বিগ জায়ান্ট প্লেয়ার্স সকতো বং বিসিং ফন তাক BSNL কথাংকো বেলে kaham kena soli jongo plus 4G 5G stack bo phai jongo within short time 4G to solin tong kai bano 5G stack bo ek logeno phai nei বেলে খাতো স্যার আং খানা খাবো স্যার আংকা স্যার আংকে সনামু সুমা তাক যখন সং সালাইকা কাতাল টেংলুন দিতে কাং সনামু সুমা স্যার বেসিক যে সং খানাও sin India kaisa regulating body tong telecom ni bage TRAI hene gabon mo sar son ke sai khana di o TRAI tam samung khaibo TRAI hinke Telecom Regulatory Authority of India bono guidelines sanamo sini telecommunication operators tong ni bagai okay telecommunication operator not only BSNL tak sap tong sar field saime o podcast to ang kudir mano kintu Airtel Vodafone tai nini Jio tongo taibo nini Realtel hnai tongo okay kabang mano tongo nini small operators bo tongo okay local city ro borok samung khayo borok bo TRAI ni guideline no samung khayo ano follow ma khaine cable operators even okay karon nang aro hanyo je nini ichha mote nini
tamani sanai plan nung bunyo rimia মানে স্যার ফেয়ার প্লে না নাঙা হেসিবলে মানে মার্কেটও borok শুধু কাস্টমার ni je customer ni bagi borok মানে monitor khayu ওকে customer satisfaction plus customer ni je needs bo fulfill dang tong nia bo tariff rok thik babe besi de charge khai tong eya borok borno guideline nayo bo totally benefit of the nini customers inke bini main je bo monitor khaimani hingangke quality of service inke interconnection suppose nung tabuk kaisa state ni ta kaisa state o mobile service no tlangkha কারেক্ট রোমিং নাম্বার ওকে roaming nangmani jate extra charges nang najagyani bagai plus baksa tongo je nini suppose tie up tongo tak Vodafone by Airtel phano borni tie up tongo ওকে suppose nang nini Kerala ni hoite sorry Tamil Nadu ni hoite Kerala o jepur thango borok tie up tongo different operators by ওকে bini operator ni bo binara mane different state o thangake bini operator bo aro samung khlaimani yu ওকে ei aborok bo borok guideline frame khayu sanam song ta kisabun tinyo ajak tak try ni kok phaikeba kusung khanao je spectrum auction marok mane 3G 5G 4G rong nita go spectrum auction abo sung bo jaga no segiya bo auction khale mar ta ka jaga no nalai bile borok abo son ke sai khanari spectrum hingke to thajing jong saka electromagnetic spectrum mane tabuk joratui je jeng feasible radio frequency naji jeng x-ray bo kaisa radio frequency khobjaguna hingke bini asuk power tongo je nini body tui parangei image create khaimano oh hingke amsuk powerful do jeng naya amo sin bagai haba hamia okay hingke nini amsuk powerful no jate use jeng khaimaya na tui hingke amono jeng constant use khaito hingke jeng radiation exposed to radiation ang thangnai correct amoni si tolangna nangnai ar sini audio je jeng thajing samani audio frequency insai bo saka matongnai hingke a radio frequency no use khainani bagai hingangke jeng je area ni malik tabuk suppose tini India hingke to India government no malik correct মানে ইন্ডিয়ান স্পেস space o India jemon tabuk government no malik ta jemon government no nini hani bo malik nini tui ni bo malik plus air ni bo malik hingke borok no o spectrum no bago decide khayo jemoni kota TRAI borok no decision khayo মানে গভর্নমেন্ট ইংগিতা government engri hingke tabuk jeng auction tam no khainai hingke radio frequency no khainai hingke radio frequency ni bisingo no onek category dong jemon tabuk nini air navigation jemon tang aircraft by je ATC bor kok salayo ওকে amo hingke to international level ওকে amo nung kaisa country o kaisa country thangai bo o frequency no nung touch khlaimia ওকে karon amo jodi touch kai hingke nini interference nai ar aircraft ni bagi onek mane aircraft plus yang ko ni bagi bo bongni প্যাসেঞ্জার বইবো hamyang thangnai mane distraction unani chances tongo ta hingke amono badrui tam khlaiman government ro economy barina bagai broad thinking o sagangke economy no barina bagai jeng a je airspace mane sorry frequency space no jeng haliman ওকে hingke faltani tam khlai aro envelope ni jong aro ni bisingo bo operator bo frequency no nanai ও বাকি শুরু না বসে bagai maru ওকে 20 kilohertz to 300 gigahertz a in between ni bisingo mana a band ni bisingo jeng ko bagai maru ta অকশন খাই বাকি মারতে auction khai bagai maru hingke a auction ni bisingo no sabo bisi mane kisa kebangkhe mane bono best frequency no mannai ওকে amhaite hingke tak je thajing saiklang mani je kaisa state ni simi ta kaisa state thangmani
nini hand off no amna hand off mane kaisa frequency range hoje ta kaisa frequency range o thangmani এই আবরক যতনো ও বিসিঙ্গ khopjakta খুব যাবো গে বড় আবো পাই মানাও প্রথম হইতে না পাই কই আমনো ইউজ মাখাই okay man magna ya ta kaisa মাগনাইয়া sarkar no maru ra এই সরকার ন মারো আমনি gud belek ha to ka sargang te mane interesting ka sarang te sanamo jang do tak sono ngi sabo sai kana de je technology ni je generation 2G 3G 4G 5G tak 6G ni kok salai tonglai abno sono ngi sai kana de basic ta li sir প্রথম মোবাইল টেকনোলজি নি তো অনেক জেনারেশন পাইয়া জেনারেশন মানে আমো অ্যাকচুয়ালি ইভলিউশন সি okay বিনি যে ডেভেলপমেন্ট ভাইকে upgrade haita na আপগ্রেড bo same no sana thange kintu amo upgrade ngkha security phaika encryption ngkha nge bini technology analog hoite digital convert ngkha nge amon pore type technological term sana thange maimo rok phaika nge abo tak first generation hoite sana thange first generation is 1979 no bo prothom mane bo test khaijaka okay first generation Oke, aro tamo nukjaka je bini voice quality actually apro kuno data kri tongo okay but very slow Okay. 2.4 kbps belai suslu ta mane so soli am sana tanga just for voice semi use kajaka aro bini voice ni kuno quality kri okay nini quality mane voice ni quality tak sana tanga kisa elaborate ma khanya nini voice to transmitting ko kaisa jaga ni hoite ta kisa through telecommunication bini kaisa property botongo okay যেমন আং Biswajit Jamatia ani je khorang nanango ama haino to ayang thangai khana nanango khaya correct diba correct correct engge nang tangaro nini voice alada khorang koto khorang chikon nini vocoder je klaima hairok ama hairong kangge tongya engge genuinity narna bagai ama high quality bo nangaro machi to amaro jotono nini guideline no phaibai okay nini voice quality ma tongnai nini taita mani sanai nini encryption ma tongnai amro jotono standard ta nge tak first generation ka amro kuno quality kri okay I was just testing haita testing hai amo chop choli liya I think it was Korea one over test khai kana prothom okay nge amo kuno ku kri standard kri just bono mane radio frequency wo mobile technology wo amo phaikya ni bono naro okay jakha okay nge amoni pore nge second generation chung tam hniman bono GSM hniman okay nini group system for mobile communication মানে সারা বছর বছর মানে বই আর নি bo মোটামুটি 1991 roko okay okay apurutam khaya kaisa standard sanam laikya je naiji mobile communication na hangka to nang hanyo asuk bayu asuk tlang siming ya boro kaisa roaming mane suppose ang Agartala ni Guwahati upon tangka aro tangi betu solina nang nai he diba hangkang ke amoni bagi GSM phaya GSM hangkang nini introduction of SIM subscriber identification SIM card jena lai mane module phaya engge amo baita mong tangka nini subscriber ni nang data aro preserve khaimangka okay engge security phaya first of all security phaigra ka nang ja aro mane amono misuse khaimia মানে বিনি সিনেমং তংলা সিনেমং phaya আইডেন্টিটি তং identity phaya jotono phaibe ka motamoti engge amoni disadvantage engge tamo bini data asta slow amo bo 64 kbps okay engge amo bo data use khaimia only for voice amo bo cholikha motamoti kharap bia engge amoni pore phaya 3G 3G pro sam kisa mangkha 3G wong gangke to bini jeta speed sajak mani up to 2 mbps in static mane bono nang movement to hangke data fluctuating nai nke nini stilo to hangke kahe jaga tongi ning use khaiyang ka bo nang motamoti 2 mbps man nai hai heni standard khai jaga 3G na nke 3G hongke to motamoti data ni concept totally phaikya 2G on kisa phaikya GPRS rog age rog nai amo just for browsing Nge nini 3G hongke aste nini download roga koro kisi khalai mangka video streaming rogo kisi asoko hingke nai mangka
amoni pore kesar mazaro ni 3.50 ga korokni phaika amoni hinge tabu amoni pore tabu LTE ni 4G kingba 4G, LTE ni correct. phaika tabu hinge totally data based bo mana data baino joto kisu ni voice bo samung khayo plus ni packet switching baino joto kisu মানে যেমন স্যার সংতাক ডাটা প্যাক মা পাই মাতা data pack hinge voice to amo actually ni amo to default si hey deba communication ke voice ke to by default si communication abo ge specially tabu nga data banyo joto kisu ni solio যেমন WhatsApp call sing once amo voice ba ingna ne amo totally kintu data ni si ডাটা সি data ni function si abo nge tak 5G ni sana tha nge to 5G to just bini tam ni sana asai dra phaisiku কলিবো সাসিগো kali bisa siku bini je boma hai technology boy bol no tang tak phana asa full concept saime ko tam hungkang ke sing je saima mani mote as telecom engineer ang tak saikena ro bini speed no nini full utilization khanya hangke antenna bini ma bangnai ও এন্টেনা ওকে ma bangnai plus close na nanai ওকে ke nor tak sai mane sing kisa kisa khanao sing bo khanao joton khanabo IoT ni internet of things ওকে কতাল কনসেপ্ট দা সারাবো ketal ya mo joton ni 5G technology ono kisa kungnai ওকে যেমন tak Tesla gari lo bor self driving khai কারেক্ট bo bike khaiba bini নিশ্চয় bini to boto authenticate khainai je lama ang je soli dong mani bini lama tei je soli mani bo track follow khai mani boto nugunyo tong prothom ke amo bai nini bo satellite bai bo communicate khayo plus nini bini data bisingo tong mani am bai bo satellite mane ko khayo compare khaimani pore bo amoni pore se bo self driving khayo inge amoro bo 5G ni technology ono जों consider खाइमान মানে সারাও পুরা ডাটা সেন্ট্রিক খাতা totally data centric মানে data nino जुग tabuk খাইছি 5G kanke data bai mung joto kisu nini bo solution amahai স্যার আং 5G খানা কাজ যখন আং কেতে সোনা মুসুঙ্গা তা টেপ টেকনোলজি বল বুং তংবা আবো টেলিকম সিমি তা সং যেমন মেশিন লার্নিং খানাও AI খানাও কাবো যদি বড় নাংলাই খেংকে হাইব্রিড খাঙ্গে tam tam ro sung expect heman future technology ro mane sung to nuhuya nang to field tongo nok to engineering brain nok ta se man ki sala nok saimana na tam ro ngi man kia son of saikana di sir artificial intelligence and machine learning ni hunuta bini concept hangke to agini simini phaiga do okay hangke artificial intelligence mane tamba nini mimicking of human intelligence true haya diba hangke tabuk nungta rominya de tabuk 5G ni thajing salaiga asik data processing khaya nang amo to simple data processing mane tang nang suppose ang kaisa mobile nai tongkha mobile nai mani logi mane ang kaisa kuphan aro type rokphan khaya amoni logi ang multitasking khlai tong audio mane nini gan rokphan khlai tong inge aro busuk data je streaming plus nin data processing ung tongkha amoni bagai to nang tak traditional technology tabuk je sung tak use khai jong amo bai sung amono cop up khlaimi ang sinai correct inge amoni bagai artificial intelligence hara amoni jo salok tlangnani angki impossible ni ma wanso okay inge artificial intelligence no khibiri bo tak ubunglia sung tak normally tam khlai sung google kaisa je kono jinis search khayo correct ang saimia notice khaya kintu kaisa gemini ni phayo correct google ni abo bini borni artificial intelligence correct ngangke brotam khai ni search engine no bo automatically age to google search engine tongmani correct tabung ngangke bono AI by incorporate khaire ma bagi tamung kha bini je correlated nang scroll khai nai gana jar correlated bini topics joton phai pei correct bo je kono nang tam kaise seri ngangke bini correlated joton phai pei am sabo process khaiba correct AI no khlayo data crunching bo mane data mane ko khlai yang nai ya ko tam possibilities tong kari wi boti khlayo
Ge same jinis nang samung tangthani bo jodi AI no nang uku khayang kangke mane nang efficiently samung no nini tabuk to electronic jug basang electronic nang sung khibi bumalia ambai no masoli nai computer ang thang nini mobile ang thang ge AI no in future bono samung implement makhani bono correct মানে স্যার এআই কে তাবো মন্ত্র খালাইছি নাইতে স্যার আং যখন ও এআই মেশিন লার্নিং র টেকনোলজি কক সাগাং কিসা কিসা টপিক কিসা ফাদার সানা মুসুংখা আব কিসা জিওপলিটিক্যাল বং মানো গসং তাগনো গ্লোবাল ওতা যারা সুপার পাওয়ার অফ রেস খাইলে মানে সাব সাকাং টেকনোলজি না নাইমান ক টেকনোলজি না না বাকি ব কংমা রিসোর্স নাও যেমন সখানা ও রেয়ার মিনারেলস রখনা তাবো লিথিয়াম ব্যাটারিস নামর বাই ফানো সার্কিটস নামাই ফানো চিপস রখতা স্যার gusang nugui tong busuk aba kaisa plek hai tong mana global sining gota power play o gusang sar na abnong na harai nang tam mana tam sana musong mana oja technology abo sin bagai kahamda na srai mungda nang tam ni sanai je kono technology to actually first tam ni bagai invention khaijak ba ani mote ta human being ni bagai good ni bagai no prothom mane invent khaijak kintu bono tamung thang aste aste nang je kono technology no nai di bo aste aste om haike using thango je nang bono khibi meya amono nang cars da hanai na blessing da hanai amo to ang to asik mane tam huni sanai ang sai meya haiba no je kono technology tu mane bo little bit of kisa nini ham saidono kisa ngi thango nini kuota nini global ko thangang ke power consumption ek number power consumption nang klanya thang ke nini to tabuk jora tu to kuno natural ku baingya ko jotono nini tamane organic jeta nini artho je manani ang banyo yusung ko hangen nang amo sara khlai bo maya bono khibi bo maya hange amo ang to tamani sanai blessing bo honmano cars bo honmano haita belek hato sar ang nona suk go kushana khik leli ang saron te tu famous nga ta sini local ota tak sini borong ni live bo sang nugo ang sini parents na amol khana radio wiper bo happy technology bro am pore radio pore phai ka tak phone ro telephone am pore phai kya 2G 3G phone ro ta ka to 5G se phai kya ko process sang nu ka sini tiprasa ni je society ota kama changes no ka sar gai bon ang kha ma tongo mane sin tak present condition no sini population or technology ni yasna ready da angkha na ingyao tang sana thangli ya sir haibon nang bong no tam message rana musong nai mane sin borom ta sini borobo to tabo specially sabo ba proper utilization of technology sabo use khaya amo tang sana ni thangli ya kintu mostly tamo social media ro sung nugo je kono topic no salaika kingba nini decision ro laika boro tam honi once je borok nijino kisa saima ko go boike taisa bisi saima ko ya bo extra explanation saiman otojo bo kisa kon pan je saimia correct je saiman na inge bo siring siring kon je saya hangangke tak je nang proshno khaimani bo sini state o hangangke ta ang mostly nugo je amono kisa samya digi no use khelai tongo ge proper jata use khai jara use khai toner ko borto use khai abono utilization khai si pai playa benefit nice tong benefit nai tong borok aro nini abono misuse khanya ni bini go sikri na time sikri plus bo bini amono ja unnecessary things no ko khanya ni bini aro jora sikri correct haisi sarang take sangnam song ha ke ap kat sakha ang tak sangnam song song tak khanau tabuk satellite communication ta aw one mode telecommunication kisa connected no song tak khanau Starlink tongo one web rokhni tongo nge project Kuiper rokhni tongna abe Indian bo tongo tabuk ngke nang abrong ni bosono sarke sai khana abo boso role play khai tamna song nukha recently je Ukraine Russia war Starlink ni mane nukha role bake bo mane Ukraine no support khai satellite
communication hanggang to most advanced bini future to tongo plus bini ang advantages ang sai khana rawan satellite communication hanggang ka hai je bini transmission and reception beyond visual range bini jemon nang tabuk suppose kaisa ship middle of ocean bo bahike communicate khani ba bini na kuno gana gini ha tongo kuno bo sudu satellite communication banyo bo khlayo agibo kintu satellite communication tongmani okay but very slow okay very slow plus bini je alignment ang ani self experience kaisa tongo ang dilli wo japro training khai tongpro bini transmission and reception antenna tormani setak o room hai kaisa bele torta bo mane few seconds millisecond nanosecond bo movement ng matong mane mechanical movement ta satellite bo alignment tong na bagay okay satellite nang ni bullet ni speed kuitong nge bo bai constant alignment tong nan bagay yang je geostationary antenna bo movement ng matong kamo onek disadvantage ozora wata tabuk wa mo soli tong ko jara o ukurok thangnai ni je tamani sanai wall to rok khayo jara jungle rok thangye diba boro use khayo satellite phones engke tabuk o Starlink rok ni je tabuk je samani aborok phaima baita mangkha ship rok borok ekdom mane totally 24 hour connected thanga borok navigation ekdom easy thanga bongni bagai engke tai ni jara remote area o tongnai rok bolong rok tongnai rok ni mainland by borok onek hasa correct borok amono utilize khai full speed data borok use khai mano kintu kisi advantage to tongo no disadvantage bo kisi tong bini tamro nge bini latency kisa tongo bini okay nge tai bini weather kisa dependent ngo weather ro okay nge tai bini cost kisa kebang saime olo in future aborok thangmano rectification okay tabuk jora tengke high bandwidth to tongo no kintu bini kisi disadvantage ko ekta tong khuta belak khana tok sa tamla ang saman ingka ke sangnu khaje even tabuk military robo ta Indian recently operation sindur rogo using tongo totally amo use bin set type advance pan use missile ko drone rogo amai samas sarda ngasarang tak sung to paithak dikin phaike ba ang te kisa sonam sunga te kisa question te kisa sonam sunga sar tabuk je sangnui tong je global race sung tongo technology ni bagita ke sang aboni bagi sin India Tripura to khobjago India no bangke sin India le busuk ready mane o field ota technology wo ang to jang saima mani sini department hoje saima mani aku mani mobile technology wo 4 countries se mane most borok advance okay Sweden Korea China nini Japan tai India forto India botong na parallel tai onyo country bo soli tong kintu most mane nini 4G 5G stack ro samung kanya inke borok okay inke tak 4G 5G wo India bo sanam tongkha tabuk nini Tejas kaisa company mane borok bo PSU no okay borok bo hardware sanam tongkha inke bini logi bini core network go samung klaika C.dot enggak agen simen sin BSNL sar Indian company mama enggak C.dot enggak to sing BSNL bin bong ni kuben agi ni simino use kayo okay enggak ta ini TCS Tata Consultancy borong keto software wo okay enggak tak amotak choli utong samung okay enggak motamuti R&D part ba BSNL ni kisi sa tak obstacle choli wo wise network kung amo kintu solution ngi thangke India could be one of the mane leading country ta leading to hunsok mai hai pa no one of the parallel country in 4G 5G stack han manan ngaita sir as a field ota job opportunity rokle bahai telecom gange to hai ang sao je bini hai product je nang sale no simi target khaya okay sini je kono company tamba sale khaire ka bini paithanga target কিন্তু telecommunication ka haya sale ni logi bini maintenance borang tong okay
karon nung maintenance subscriber based nung maintenance khai tongnai service ka hamangnai karon it is a rental based or মানে সারবো রিপিটিং টা না মানে nung monthly nung rental rima thangnai kingba nung prepaid o recharge khaima thangnai he diba inge bini ever growing bo ওকে ever growing mane no bini job opportunities of phan phayo not only in telecom operation nin tak angje thajing company sama hai C. Tejas borok recruit khayo but aro nini skilled workers to nanguta ওকে inge nung jesepan nung sin borok no masao tabu kabang ma sin borok rok sang boklai tongo rigar ni tower ni samung antenna thepana ni integration kabang ma sin borok tong BSNL rok kabang ma khai তো tong ওকে ওকে inge skilled worker ang hangge job opportunities tongo ওকে kabang man স্যার আবার নং এক কাইসে মুনাই তাবক নং হাই ইঞ্জিনিয়ার খরকসা টেলিকম অং নামু জং হাঙ্কে সিনে নাই থাংনাই সিগলা রক সিগলি রক বরক তাম লাইন পরীক্ষাঙ্কে ওংইমান আও স্যার সনে কে সাইখানে মানে নিনি পড়া একাডেমিক নি তিও কে সাইখানা দি স্যার prothom to technical side tongo tayar nini non technical side tongo inge jara jara technical side porinai hinganga to ini especially engineer sahamna hinganga to electrical engineering electronics engineering and computer science inge jara jemon angta thajing sama hai rigar rok samu khaine abarong ni hinganga boni bo tongo nini ITI rok khlaimano ওকে hinganga nini vocational course rok kabang tongo tabu ওকে private college of phano thangmano private ITI rok phan thangmano phatarago aro thangi serengei samungmano মানে স্যার অপরচুনিটি ট্রেমেন্ডাস হাইছে tremendous মানে শুধু গভর্নমেন্ট নো টার্গেট খাই টংলিয়া মানে প্রাইভেট বা আসনো বুমুং টং টেলিকম কোম্পানিস বেলে খাতা স্যার স্যার जों পাইথাক দিগিন ফাইগাবা স্যার আং নন কইনাই নং থাংতে থাংতে নিনি পাইথানি কক স্যার মং ক্লোজিং নোটস রক সিনি নাই তংনাই ও পান্দানো মংবাই স্যার নং কক স্যার দি ক্লোজিং নোট তো tabuk tamni sanai joto borok no ang asa kayo nino podcast nai tongei jara enjoy khai tongnai ar jara hamjaknai omo hai technology ingteng ang to tini technology ni sabaika ar nini agini je oro guest phane rok borok bo onek knowledge kaham kaham riklangka nino samuno continue khaidi আর নাইনাই নাইয়া সানাই সায়া অনেক কিছু no tongo amono kuno amo ani topic ni to ang to bairi no hongjago bor ni comment sa koro naina ni ko ya kaham no information dei ma kaham no redi society ni bogi kaham khaidi oboro khub kaisa platform mane podcast to kaisa nang changes to phaimano society bo gang ni no podcast channel nang belai khe mane future ni kaham wishes ruoi ang belai hambai maya forono na anoni ni guest hisabe nungmani bagi সানো বাং বেলে বেলে হামবাই মায়া ফারো নাংনি পডকাস্ট ফাইম বাগি কবমা দিন নাসিমান ইয়া কুলো নন আং ফাইনালি মাংখা তিনি আমগি সানো বেলেকে হামবাই এংকাং সানো ব বেস উইসেস তংনাই নংনি সামंगो ब नंतेबो ग्रो तंथं एंगे सिन तिप्रासा एसा सोसाइटी बसं आगुक मानथं एंगे सारनो हाइनो हाइ साबिनाय हामबाय तेसे उला हाइनाय मालाय फिनाय हामबाय सार हामबाय नंनो पाइफ्ले हामबाय नरक पाइथक जरा सिनो एपिसोड्स बाय करंग तंमानि बागै आव आं पयतो खलायो नरक गोबांमा तिनि सोरंमुं सोरंगि तलांखाना हनै ओंखाय आबो हाइकेनो जों फाइनि हाति बारगबो आं नंनि बागै तेबो कटल गेस कटल टपिक जे टपिक चेर जे ग्याम तै टपिक आं टुबि फाइना बागै आं चाइटकनाय नरक आनो लगिरि तंदि गां थांते अककनो सानाय लेट्स लिसन लार्न एन्ड ग्रो टुगेदर नरक हाइना हाइ मालाय फिनाय हामबाय